Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas a napauluan, napaay at arigagay. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Promise, ma'am. Di akon kayat dito'y syudad. Italaang nga imayak ngam na isagmaka. Sanak matkit di addakas launay. Tapno ipaibalod ka, nga inosente ka. Agyaman no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpet kayo gayam. Ngam apay alinuko na kayo pa'y ti asawa yo. Inak ibaga iti pulis nga isanod ko ti darong ko kontrakan ka. Ngam, agawid ka. Wan, ma'am. Agyaman na kada kayo, ma'am. Imbaga ni Nana Carla, nga itakanula ang nga imay ka diti syudad. Iso na konsensya. Ladingita, no nakaaramidak iti saan anasaya at iti pamilya, ma'am. Diyak nga minamot yamin. Rumuar kan beya. Day tatibilin manipod nga to. Ha? Parwaran da kon, sir. Naisanod sa tidarom kontrakan ka. Ditakan ko, agpakawan ka iti asawam, barang pakawanin na ka, manglilipot ka ngamin. Sinalpak. Daytoy tinalalak. Nakulungak gapo iti babae. Agyaman ka. Tadi na ka indarom ni Bea. Gapo iti panangikulong mo kunkwana. Pangasim. Pakawanan nakmatan, hani. Hani tarupam. Hani, no nakasango ka. Nga manila ang tikayat mo kanyak, loko. Sana po doon ta, hani. Ay, ayatin ka. Nupad nung ay ayatan nak. Oray mano a babae ti agpila dita sangom. Saan mo atutupan? Ha! Ditakan. Ay, napudot pa'y lati ulo na ita. Nga pa-check. Mapakawan naktumat lang. Bea? Si kakadinday ta? Nakaumay ka man dito, ili. Ay, ayan ti paglubanan ita, amapan ijay away. Dito iban ti pagluganan. Makadanunan ijay away. Anya, kasano kumaamakadanun day taavan ijay away? Helikopter ayatak no tumayam. Ay na. Nabayag namin adi ka nagaw-awit. Di mano ng ti kalsada ijay away. Kat daytoy banla ang ti pampasahero ang makadanon ijay. Kasta ka di? O sige, aglugan na karudan dito. Una, tama panen. Nung nakarubwat dayto yan, awanan ti sabali pa pagluganan. Di manon gaya man ti kalsada ijay? Nabayag basitan nga adta kalsada ijay. Wala, lumugan ka nga rudan. Tayon-tayon. Ni Ivan ti driver ti van. Amunan ti agmaniwo. Api mo tinakasladi na kung pagan ano. Saan akas idi akanayon ang magagaran ang makakita kanya. Sa balin ti agturong iti away. Adda pa yun makitak apos ti kuryente. Dimurasan ti away. Ngam siya. Awan pa'y dimurasak. Gapoy ti tarigagay ko abumaknang. Ad-adda anaisagmakak. Nakadanon tayo matlaangan. Bumaba kayon, sakbay nga iyon nagkudit na garahe tilugan. Ha? Adadakkel abalay kan istor ditoy? Uwan, balay mi kan ni Carmen. Kan tidwang anak mi. O sige, bumaba kan, tayo nagkun iti garahe tilugan. Ay, sige nga Rod, bumaba akon. Dakkel tinagbaliwan ti lugar tayo. Sumagmamanong aminan at tawon tinapalabas. Nagabrod ka kani? Tanabayag adi ka si Mangpat? Ay, saan? O sige, mapanak mo di tabalay. Bea, si kakadin nga agpaisaw. Nanang, pakawanin da ko ma.
Nabayag ajak na gawawin. Bimbak ng kakadain, iso anak kalipat ka. Saan nanang? Gapoy ti tarigagay ko abumak nang. Ad-addaan na isagma ka. Naisagmak. Anya ti kayat mo asawan. Nagkatulong nga ng kulong naktiamo. Diyan ka mo nga dasawa na nanang. Anya ti napasamak. Nakidanakan ko na. Hindi si Mang pati asawa na. Impay balod na kami. Naibalod kay jay syudad gapo iti lalaki. Wala nang kunaknog na maya kay jay syudad. Ad-adamot arigat tinapasara. Manipod simmangpet ka dito yung lugar tayaw. Di kamitan rumrumwar basang. Mabainak ngagpakita iti kaarubat na yung kan. Daka di Ivan kan Carmen ti kabain mo. Saan ko unay akabain ni Carmen? Tawan ti atrasukan ko na angkan. Ano kasta ni Ivan ti kabain mo? Kaslakastan angkal. Tinagtagibasit ko iti. Ita, nadurdurasan ti biyag nangam iti siya. Numaminsan, saan ngamin ang nasaya at timang tagibas iti tipada at tao. Wan nga rod angkal. Agbabawi ak. Kan kabain ko lang unay tinararamid ko iti. Imbaglakit di ata nasingpet ni Ivan, di nakakatawaan. Kaslam ang mangag ko ti panang katawa da kanya angkal. Atap mo lang dayta. Nasingpet da nga agasawa. Pangasim matanahan ni. Isanod mo matan ti darum mo kontra kanyak. Di na ka din lukuan pa eh. Saanin, hani? Ikarik nga agwalbaliw akon. No manugot ka, iti kondisyon ko. Anya dayta kondisyon. No anya man dayta kondisyon mo. Umanugot ak. Basta parwarin da kon dito'y pagbaludan. Saan kan ang makairwar iti kwarta iti bangko? Naawan pamalubos ko. Impaikat kon tinagan mo. Agraman credit card mo. Impahold ko. Wen, hani. Basta parwarin dak dito'y. Diyak kayat dito'y. Kan saanan asika ti manager iti negosyo ka. Ti kabagyak ti simukat. Agbalin kalaangan agagangay nga empleyado. Papanan nyo ka dinang. Nakakalugong kayo mat iti payabyab. Kami man agmula iti mais ka ni Uncle Mau talon. Umayak mat nga rod nang. Imbag nga addan to ilako. Ay, nagsayatan kay anak ko. No, ado ti may mula, ado ti lakaw. Alat agrobatak mat nang. Isupay ti maimulak mat. Mala, adapay kalugaw nga nakasabit di ta diding ti kusina. Unang, nakita kon idinapanak iti kusina itay. Mala, urayan ka nga raud. Amangan no imunan ni ulitag mau ijay. Mabitlaan nang. Nakitak matakimuyog ni Bea kanina na Erlinda anapan ijatalon. Kunak man no kunana adi na kaya timapan agkainaran ijay talon? Alangan mataboy-buyaan na ti inana nga agmulmula. Idinto nga adda ijabalay dang agsinsenyorita. Imbag takayat na pa'y ti agtrabaho iti daga? Iti kabayag na anagyan ijay syudad. Amangan madadaktil nga ornong na. Nalabit. Ket amangan no pabaliwan na ti daanan nga atap ti balay da. Agtedtedlakit di dayjay no panagtutudo. Nasa ugayam ni Nana Erlinda dayta. Idi ka no nagtudo, nagitay-taya iti timbakin batya. Taado ka no ti agtedted. Awan nga minan di aman ni Bea amang tarimaan. Kahasidamat. Ay na, nagpigsamot na ito yung bagyo. Marbalakit dito'y balay ta. Wan nga rod nang. Kasano ta paitan? Agridam ta. Lumakita ta nga itayab ti angin ti bubong ti balay. Mapantad di ta balay ti karoba. Anyapay ngay nang. Kapilitan ano itayab ti angin ti balay. Rumwar kayo nga agina di tabalayaw.
Mapan kayo ni Tibalay, ti Karuba, tanay. Maitayaban ti bubong Tibalay yaw. Ni Uncle Dayanang, mapantayo ka no dito ka aruba. Ala, ang kaputi tangarudaan ta sumurot ta ka ni Uncle Mau. Unang, iturturad tayo ti mapan ijay balay ti ka aruba. Umunod kayo lang, nana, tata, baya. Ay na, ang yaman kami launay barok. Itayab mo gabi ng tibagyo, tibalay may. Sa nabali, nana, nalawa to'y balay a pagtaklinan tayo. Siminto ngagpaiso to'y balayaw, barok. Uray bumanas bes ti bagyaw, sana marba. Hindi ta tinapanunot ko, tata. Semento ti usaran iti balay mi, tapno natibker. Italaan ngay munigak dito'y balayaw. Naglawa mo gayam. Kan nagpipintas dagiti alikamin yaw. Day tangamin ti kayat ni Carmen, tata. Pinagustuak iti kayat na. Di ka matagtagari dito suli, Bea. Awan pagnanagam. Natalgid tayo dito'y balay. Kasla tagtagainap ti amin. Kaano lang di awan kalsada kan kuryente dito eh. Ngam itaagdan. Da kayo ti kaunaan an naadaan iti istor kan van dito'y lugar tayo. Day takot gapo iti kinagagit mi nagpadpada. Inorno mi tinaglaklakwan mi kadagiti produkto mi iti talon. Imbag man. O kumusta mat nga tinapanamidya syudad? Siguro ado ti ornong mo. Ay, saan nga amin amapan ijay syudad kat naswerte. Ha? Anya ti kayat mga sawan? Malasak anapan ijay. Saan anasayatin na pasama kanyak ijay? Diyak kayatin tagsubli pa ijay syudad. Kay kayat kumatlaang dito'y away tayo. Saan matgayam anasaya at tinatumpungan ni Bea ijay syudad? Awan matgayam urnong na. Ha? Pagkunamat, bakit? Iso timbaga na kanyak. Saan anasaya at tinatumpungan na nga amo na? Ingkulong da kano, iso asaan ang makarwar. Anya? Kaasimat nga rin no kasta. Mas daawak nga rin itimbaga na. Kakaasi gaya mi di aday jay. Imbaga, tapinarwar da iso anak kaawid. Ay, kita man latatigas at ti tao. Napan ijay syudad, takayat na alis yan ti agtrabaho iti daga. Angam, nagsublimat lang agtrabaho iti daga. Natroma iti napasamak kenkwana. Iso adinan kayat ti agsubli ijay syudad. Ngam saan mat nga amin amapan ijay syudad kat agmalas. Depende iti pasamak. Nalpasan ti bagyo barok. Agyaman kamay iti panang pasangbay mo kada kamay. Awan anyaman na, nana. Talaga akas ti agkakaruba. Ay na, nasaya at ti panagpuspusom barok. Ay, gayam nana. Ibagak ka dagiti kakadwak a lalaki. Tatulungan da kayo amang tarimaan iti balayo. Tapno da pagyanan nyo. Ay na, iso atar-tarabayan na katiapo. Tanasaya at ti panagpuspusom. Kasta nga ta, nana. Ang alangan mo't abaybay anti kaaroba no iti tsimpo tirigat. Sapay ko ma, tabindisyonan na katiapo. Tapno makatulong ka pa iti sa balay. Agyaman ak unay, nana. Agyaman ako unay kan ka iti panangidaulom ka dagiti kakadwang nga umay tumulong kada kami. Ivan. Awan anyaman na, Bea. Pakaragsakak ti tumulong iti pada a tao. Kayat ko ti dumawat iti dispensar gapu iti kinasubirbiadak ini. Nalipata kong dagijay, babaan iti tulong ni Carmen. Agyaman nak, ta saan ka anang italimang iti guram kanya. Aklunag, kay di damo. Kasta unay sakit tinakam ko. Imbag tanaanos ni Carmen anang linglingay kanyak. Pakawanan na ko, ma Ivan. Tapno mamati ka nga awanan ti sakit tinakam ko kan ka. May saka ang mga nakadagiti singin no ipabunyag ni. Ah? Agkumari kami kini Carmen? Kayat ko Lipatan tayong tinapalabas. Kat ti masakbayan, ti intay isaganaan. Asikason dagitin sangpet ko. Tasyak ti mapan mangkita no asino tinagtuktok.
Pulis? Sabalin salamat arwangan ti tinuktok yo, da kayo a pulis. Sumurot kayo asita tanlugo di ti babaya kalibin mo. No di mo kaya tadakdakas ti mapasamak kada kayo. Ha? Sino ka ma tinagreklamo kontra kanya? Ti asawam ni Ma'am Chris. Sige, kakadwa. Pusasan niyo ida. Saan? Di na kami pusasan. Kasano kumaan ni Chris tinagreklamo? Kat awan mat ditoy? Ti kunam. Amunan ti kadda ti babaya kalibin mo. Ha? Manon nga aldaw, asip-siputan da kayo. Anya da ito ikay. Adda asawam. Kunak man no awan asawam. Imposible ti imbaga ti sinalbag a pulis. At da iji abroad ti asawak. Yak ninamnama nga inaramat na klaan. Adda gayam asawam. Apay di mo imbagbaga. Di ka mat nagdamdamag. Anya ita da ito yan. Inkulong na kiti apartment. Iti kulungan ti kriminal ti pakay kulungak. Pudno nga tangad da dito'y Pilipinas ni Chris. Anya kumangay tamok kadagita. Jakla ko man pimampanaw ijay away me. Oray simple ti biyag ko ijay. Tanawaya kakaslabil nita sana nakatangkal. Nawaya amang ipayakpak iti payak na. Nay, apay akas ta tilangam, kaskala na uraman. Ay, jakban ambo. Kala at analagip ko ni Bea. Ay, simrumanin ti iliw mo iti anak mau, adi na ka man lamalagi. Kastoy sa ti ina. Uray malipatan na ka ti anak. Saan lata makalipat ti ina? Di ka mababalaw, no kastaman ti riknam. Mapabasol na ka na ino kastoy ti mariknak. Saan? Agmasanakan ka. No saan mula ko mga anak ni Bea? Ibalakad ko alipatan maun. Total, nalipatan na kamutan. Hello. Ada ka di madamag, sir. Adan iti presinto dagiti dua, ma'am. Agyamanak, sir. Umayak di ta intun madamdama. Tapno makitak ti awanan bain nga asawa kan ti babae na. Un, ma'am. Adadan adwa iti selda dito'y presinto ti pulisya. Agyamanak iti kinaalibtak yun ang sapol kadakwada, sir. Sinurot mi itinalimot ti asawa yu, ma'am. Nagmarket pay. Sakbay ang nagturong iti apartment nga babangan na. Imbag ta di na inyawid dito'y balay ko ti babae na. Sige, ma'am. Detalang ti bagak. Bye. Agyamanak unay, sir. Bye. At dan iti presinto ni sir, kan ti babae na, ma'am. Kasta tinyawag ti pulis. Kadwa na ti babae na ijay. Sino nga ta ti babae na, ma'am? No kayat mo, kuyogan nak tamapantay ijay presinto. Makitam to mo ti babae ni Kurt. Isurot nak ijay presenta, ma'am. Di mo kadi kayat ti sumurot kanyak, nana. Ay ikayat ko, ma'am. Tadyak pa'y nakadaanon iti presinto ti pulis. Agrubwat ka nga rodan, tamapantan. Kuna ti pulis, nga umay kanot ni asawam inton madamdama. Ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Masigurado ka di dapat yan. Tanagnaid na adwa iti may sang apartment. Medyo naunday ang panawan. Di ibagata katulong ka lang ijay. Daytoy tinaalak iti taligagay kong agnamay. Nagkasangan. Agnamnam ayak iti sidong tinaban ni itak. Nga malas. Isumit lagayam akas di timbagam kanyak. Tauray si ka, katiso ti aramid mo. Inatap mo nga imayak nagsapul iti baknang. Basta, ibagata nga awan relasyon ta. Tapno saan ta mabalod. Patyanda nga ta, katawan kay iti simang patyasawam. Adda balayo, ngam sabali ti pagaw-awidam. O anya, mayat ka di ti ag-date di tao nagtiselda?
Da kayo amang lilipot? Honey, pakawanan nak. Sigapay lang ti ay ayatek. Inaramat ko lang dito yung babae. Tawan kamot ngamin. Bea, sikat ti babae ni Sir. Ay, wala na. Jay, imbaga na ngagkatulong ak iti maisa nga apartment. Apay anak idan na ka. Kuang amin, ingkulong na, di nak pinalubusan arumor. Anya, day tatipod no na, patyandak ko ma. Idulin mo tinapasadaak bakat. Imbag lang nga usaran to dagiti singin nga anak ta. Imbaglakit din. Tanasisingpat dagiti anak ta. Di da ko na'y parigatan ang mga wir kadakwada. Agpada ta ngamin anasingpat. Imala ka data ti anak ta. Nasingpat ka kadimat? Ha? Kinayatnak ka din o sa anak anasingpat? Alaman? Sa bagay, nasingpat ka mata talaga. Ngam no saan ka nasingpat? Amangan no saan ta nagkatuluyan? Saanan ang maibabawi, tagin inayat ta. Samay sa, dagiti ubing ti talged ta. Isuda ti bunga ti ayan ayat ta. At adaitan nga aggagata para kada kayo amin. Ay ayatan ka, ganda kiti anak ta. Kasta akmat lakay. Ay ayatan kayo kadagiti ubing. Kat ikarik, nga agnanayon daytoy aragsak tayo, bakat. Agpaiso ka diti imbaga ti babaeng kanina na Carla? Kurt? Saan? Agululbod dayta babae. Katulong ko lang dayta. Ayop ka, lalaki. Kita man no asino ka data ti patyan na. Anya ka diti kayat mo nga ibaga. Babae a kirida. Katulong nga paiso timbaga na kanyak, ma'am. Kuna na nga da trabaho iti apartment, ngam intangkal na kakaslabilit. Anya ti kayat mo asawan. Nagbalinak abalod iti apartment na, ma'am. Kayat ko ti pumanaw. Ngam numapan ang trabaho, ilak na ti apartment, jak makarwar. Naaramid mo dayta iti maysa a babae? Pudno dayta, ma'am. Inosente ak. Pagawidan na kuman ijay away ang nagkapwak. Ni Sir Laang ti paikulong yu, tama ng alilaw. Nana Carla, kayat kong agpalawag ka. Anya ka diti palawag ka, ma'am. Apay nga amam dayjay abeya. Adda iti aldaw anaulaw ni Sir ijay terminal ti boss. Naira na kanu nga adda ijay ni Bea. Iso tinang tulong kin ni Sir anapan iti doktor. Saan nga ta arason dalaang dayta? Gaputaawan pakidagusan ni Bea. Tadamo na kanu ti umay dito'y syudad. Nakidagus pa ilaang ijay balayyaw. Talaga ka di nga agdadamo dito'y syudad dayjay a babae. Un siguro, abam, tada pa'y bagahin na. Awagan na kumatigayam na nga adda dito'y syudad. Ngam nakita na ni Sir anaulaw, iso at inulungan na. No kasta, podno ti sasawan dayjay abeya. Inkulong kano ni Kurt. Day tatisan kong amaw, ma'am. Sige, sublyak ida. Awanan ka iti bain, Kurt. Gaputa awanak. Nangala ka iti kasukat ko. Nalipatam ka di aday tanagan mo a Kurt. Tiin kamang mula ang kanyak. Di na kumamot pa ibalod, honey. Pakawanan na kuma. Pangasiyo, ma'am. Isanudyo ko matidarom yung kontra kanyak. Tanagsagaba ak matitisidong ti asawa yo. Di nak matinaram. Ngam nakidin na ka iti asawak. Saan ko nga mo nga da asawa ni Sir? Saan ko mat ngayon na yan ti asawa yo, ma'am? Mingkulong na. Kasano itan, Kurt? No idarom na kada iti ababae. Gapo iti panangikulong mo kunkwana. Ad-adon ti kaso. Saan ak nagdarom, ma'am?
Umanayon nga isa no duty kaso, tagawid na kay Jay lugar mi. Sana kun nga umay pa'y dito'y syudad. Pangasiyo, ma'am. Masya anak mo't kinibeya, ma'am. Damon ati umay dito'y syudad. Ngamkas jay tinagbanagan na. No maminsan, maditi basta pumanaw iti pagtaengan. No saan ka sigurado iti papanam. Awan mo't lang kas iti pagtaengan na pagnaudan. Sa bagay, kuna na ngamin kanyak nga imay kano dito, tagbirok iti trabaho na, tanauma ijay away. Kasta ka di. Kasimot nga rod no kasta. No lakit ingkarina nga agawid ijay lugar da. Pagawidin yun, ma'am, kasimot. Nakitak mo't di, tinapod no nga idadawat na iti pamakawan. Siya kunti dumawat iti pamakawan. Tanakadwak mo't dito'y iti apagbiit. Kat nasingput mo't, ma'am. Gumatagak man iti asukar, balasang kaw. Mabit lang, nana. Ay na. Nagmayat kat ti garakgak dagiti anak mo, di tao nagbalasang kaw. Ah? Wala na. Basit lang aray aw kadakwada, agarakgak dan. Adada adwa iti unag tikrib da. Ada siguro nila kay ko iti ayanda. Nigayam amada ti mangray-ray aw kadakwada. Iso naggagaragak da. Wala na. Basta sumangpat anapan nagpasada, dagiti dua ti sangwan na. Kaslasan anabannog. Pakakitaan anasingpet, kada kayo pamilya na. Wala na. San ko pagbabawyan ti panakiasawa ken kwa na. Nadungo kada kami nga agiina. Ay, nagmayaten akitaan. No ti lalaki, ket ti anak na ti ammo na akitaan. No kasjay sumangpet. Kasano itada ito yan? No di nakpakawanan ka asawam. Jaklakit di kaya timakulong. Sika kumalaang timakulong. Apay akalata si Mangpet. Adi na imbagbaga. Ang mga noad na nakaidanon kan kwa na. Iso anagawid adi na imbagbaga kan ka. Nalabit akasta. Asino nga ta ti awanan bain nga umapal? Saan nga ta ani Carla? Apay, amo na ka di nga ingkulong na kaigi apartment? Kasano ko mga iso tinangidanon iti asawam? Asino nga ta tinangidanon? Di namat nagpaisoan mo. Ang mga noad dagayom ti asawam anangidanon kan kwa na. Inyawag na ti kayat ko asawan. Ay na, nakaayayat dagiti singin nga anak na Carmen. Umapal ka kaday. Ay, saan ba't? Masayangan aklaan. No kumasaan abinastad ti anak ko ni Ivan. Isu kumaita ti agnumnumar iti kinasingpat ken kinagagat ni Ivan. Saan nga isuda ti agkagasat? Wen nga ta. No apay mga imbaga ti anak ko anauman iti biyag gito'y away. Binastad na gapo iti kinamannalon na. Nauman Ngamain, sadsadot na. Wen nga rod. Ay, kasan umat nga taitan dyan akaw. Tapno di mo met ko na. Padasen ta ti mapanijay syudad. Agpaspasarak ta. Wenno agreport ta kadagiti pulis. Tabiruken dati anak mo. Agpaisaw. Kadwaan na ka mapanijay syudad. Wen, nga magurnong tapay Narigat ti mapanijay syudad. Akurang ti kwartata. Pudno ka diti imbagam nga agawid ka iti away yo? No ibabawik ti daron? Promise, ma'am. Jakon kayat dito yung syudad. Itala ang imaya ngam na isagma ka. Sa anak matkit di adakas launay? Tapno ipabalod ka, ta inosente ka. Agyamanak no maawatan nyo tinapasama kanyak, ma'am. Nasingpot kayo gayam.
Ngam apay alino ko na kayo pa'y ti asawa yo. Di mo na yun ang tipan na kariribok ko. At daparikot ko. Anya nga tatyaramidak, tapno makarwarak dito eh. Agpamarangak nga tang agsakit ti tiyan ko, tapno ipanak iti doktor. Anya nga tang, iti kasta, makapanaw akong dito eh. Oh, anya pa lang aramidam. Ingkan agidasar, tamabisina kon. Nagsakit ti tiyan ko. Oh, tamang anuan niya matikingkinan mo. Bueno, saan? Pinaglalaok mo tikinan mo. Tilaang matadda iti ref tikinan ko. Ipanak iti doktor. Anya? Doktor Adagos. Ang mga nubasit la dayta. No saan pa yung agimbag, aging gayon madamdama. Awagak ti doktor nga mamok, tao may ditoy. Peste, di nakmatlat na parwaran ti mokong. Hello, ma'am. Adda ka di ibilin yaw. Nana, ada ka din ni sir mo dita. Awan pa'y, ma'am. Imbaga na mo't itay aldaw asumangput ditoy. Kayat mo asawan? Ada aldaw asaan asumang sangpad dita? Iko, ma'am. Dayta, Maawata kon. Dandani di ka makasao. Tapod no tinaidanon kanya. Anya ka day, tinaidanon ka na kayaw, ma'am. Sana kanayan na sumangsangpad dita. Tada sa bali a pagaw-awidan na. Pag-awidan na ngay nga ta, ma'am. Anya nga ti amok? Di mo ka di amok? Awan mo ti amok, ma'am. Nana, obserbaram ni sir mo. Bye. Uwan, ma'am. Bye. Sino ti kinasarita mo iti cellphone mo? Ada kayo dita, sir. Kapag iso nga agbabay ka, edi sumangpeta. Ay, irong number laang, sir. Iso nga inadap ko. Ang mga nuadamot sa baling awawagam. Ay, saan mo, sir? Sung batak laang mo, no daw maawag. Ala, saan ka na sumungbat? Ingkakit din iti trabaho mo. Sana day ta cellphone mo into naram. Nalpas ko amin ang atrabaho, sir. Ingka washingan ti check. Magagaranak iti panaganak mo. Bakit? Singin ti resulta ti ultrasound. Husto ti atap ti kadwan asingin ka no, tanagdakkel ti tiyan ko. Uray no kasta. Saan mo nga ibagbaga asingin ti resulta ti ultrasound mo? Taapay matlakay. Tapno sorpresa mat O sige, no iso ti kayat mo, di iso. Mahilig ka talaga ti sorpresa. Bayam ida nga aguray no rumwar ti anak ta. Sa bagay, ngam adulat na kadakwada ti agatap asingin da ka no. At dagat nga rod ang magagaranak ang makakita iti singin nga anak ta. Lakwan nakman iti mantika ken bugo ang basang. Ay, da kayo matgayam, nana. Ay, madamag ko man. Saan ka di pa yan nagaw-awid ni Bea? Ay, jak madam, maubalasang kaw. Saan ko pa'y nga ammo ti ayan na? Anya? Saan yung nga ammo ti ayan na kunayo, nana? Ay, day tatipod na, balasang kaw. Saan kayo kadingagin inawag, nana? Ay, saan balasang ko? Saan ko ang makontak ti number na? At dalakit di Facebook account na, nana. Ijayo akontakan. Kano di ki ipadlaang mati cellphone ko basang. Saan ko nga amaw ti ag cellphone iti touchscreen ako nada. Padasip tuman nga birukan ti Facebook account na abaro, nana. Apa yan basang? Nakarupangat kamat anagapot di ta tiyan maw. Kalat nagsakit ti tiyan ko, nana. Ayan ka din nila kay maw tayo nakayabaan. Agyaman aklaangan, nana. Awag aklaangan ni Ivan. Napansay dya talon.
Hello, bakit? Apay ngay mawag ka? Anda ka di parikot dita? Nasakit ti tiyan ko. Umay ka kumahan. Ha? Nasakit ti tiyan mo, kunam? Sige, umaya kon. Sige, tani, nagsakit na talagaan. Wen, umaya kon. Di kagdanag. Sige, tairikap kontistor. Bye. O sige, bye. Nagsakitan ti tiyan ni Carmen. Inak ko maayaban ni Ivan nga asawa na. Ngam ko na ni Carmen nga awagan na kanulaangan. Mamatiak asingin ti anak da, tanagdakkel ti tiyan na. Uray siyak nga raun. Kastamot ti atap ko. Singin. Sana parikot ti pangiluganan na, tadamot bukod da alugan. Ay, una. Nalaing da nang isagana iti masapsapul da. Nasaya ato ti masakbayan da, taadama ko na pagsapulan da. Dimuras at talagan ni Ivan. Ayan nga naabutan ti anak ko. Di mo la sumangputan. Malagip mo manin ti anak mo. Ngam ti saludsod, malaglagip na ka nga tamay. Ay makapadis mayaman no maminsan. Gamanyagay nga raw, awan maaramidak. No makalagip agaawid ko ma. Agmay may saak manan dito apartment. Nagkamali aksa. Nabak na ngagpaiso ni Kurt. Ngam sa anak anaragsak anak akulong. Kaslabilit anak katangkal. Bastante manti kanin na anay kabil iti tangkal na. Di na maipayakpak dagiti payak na. Mayari gak iti bilit anak katangkal at tarakan timang pakpakan. Makarwarak pa'y nga ta dito'y atangkal. Mabalin la ko ma. Sumurotak mo ti delivery room. Saan ka no amabalin ko na ti nurse? Angyan ka laang dito'y ruhar. Orayon nak dito'y. Sige nga ron bakat. Isarakdakan iji delivery room. At daak lang dito eh. Sapay ko ma. Ta anak unay amarigatan. Nagsakit madigayam ti aganak. Ano Sam, bakit? Amok ka ba alam da ita? Si Kapay ang natured? Sige, umunag kami nga rudan iti delivery room. Kunam idi nga ikanak iti kwarta. Ngam di nakmat ik-ikan, Kurt. Anuam ko mati kwarta. Gat-gatangak mat amin na masapsapol mo dito yung apartment. Kastoy kadilatan, Kurt. Panawan kan sangpet anak dito'y. Ang mga no sumurot kay ti sabali a lalaki no makarwar ka. Apay ko maasumurutak. Adda ka mo't ang lalaki iti biyag ko. Idi nga minimbagak nga agden nata. Kat nagmayat ka adagos. Idi imbagak nga ikang ka iti kwarta. Kunak no napudno ka iti imbagam. Ngam saan gayam. Inalililaw na. No nasirib ka, nasirsiribak. Amok a kinabak ng laang ti sapsapulem. Nga malas mo, tasyak tinasarakam. Anya? Apay akasta ti adda di ta panunot mo. Agsipod ta kastamat ti kapanunutak idi. Inaramat ko lang ti utak ko. Ay, di ka maawatan. Anya ti kayat mo asawan. Bayam at ipasamak ken gundaway ti mangiparangarang ken ka. Agyamanak iti apo. Tagpapada kayo ang nakaradkad nga agiina. Napakapsutan aklaan. Tanagdadakkel na doon. Panay lalaki. Medyo narigata nak. Indon sumaruno. Singin mat a babae. Di ka man. Nagsigat ti aganak niya. Kan anak ko pa'y lang. Singin man ang tibang bagam. Kun kunaklaang mat a bakit? Ala, aginanakan. Tapno daras pa pumigsa. Anya ti kayat mo akanan. Tayo so tigatangag. Uray anya ditan. Basta jada sabaw na. Alang rod, aginanakan, tayo nakgumatang. Mabiitak lang. Napudot ti kayat ko asabaw Wen, matungpal, bakit? Ipalutok, tapno napudot ang makadanon dito eh.
Adda kayon, ma'am. Apay adiyo imbagbaga. Agsiputada kayat ko adoktalan. Anya nga oras nga agawid ni Kurt, nana. Ay, diya mo, ma'am. Ngam amangan no saan asumangput itangal daw. Tadi na imbaga asumangput, ma'am. Amom ka din no sa dino ti pagawawidan na no sana sumangpet. Saan tadyak mo't dinamdamag, ma'am. Nabayag ka din nakasta ti aramid na? Nabayag mo't basitan, ma'am. Ti awanan bain a lalaki. Impiyar ko kankwa na ti negosyok. Ngam us-usaron na nga agbabae. Ha! Saan amabalin kanyak? Hello, gayam. Mangibaon ka man iti mangsipot ka ni Kurt? No sa dino ti pagawidan na inton madamdama? Wan nga rod gayam. Agpaiso ti indanon mo kanyak, aman mano kano asumangpat dito balay. Sige gayam. Saan kayo pa'y agpadlaw? Numapanag nga da sa bali akadendendana. Idarong ko ida. Okay, friend. Bye! Anya dya inangag ko, ma'am. Adda sa balay akadenden na ni sir. Day tatipod no, nana. Impiyar ko tinegosyo kan ko na. Ita, siyak tilukon na. Babaan iti panakiden nana iti sabali a babae. Iso nga taman mano nga agawid. Kasta tinaidanon kanyak. Oray addaak iti adayo. Adda pan nakamatak ditoy. Ay, kita umlat nga agpaiso ti maaramitan ti kwarta. Uray adayo kayaw. No adda tangdanan nyo amang sipot iti tao. Maamuan nyo lata ti aramid ti pinanawan nyo. Saan kumat nga ipalubos alukon nak ni Kurt? No asino man ti babae na. Ramanan na ti pait ti pungtot ko. Anya ka di ti aramidin niya, ma'am. Ag-date da, ijay pagbaludan. Anya ti resulta ti panang tik-tik dakin ni sir, ma'am. Natuntun da ti apartment ang nagawidan na. Natiliw ka din, ma'am. Asino ti babae na. Idarum ko dagiti awanan bain. Sumit lagayam aman manon nga agawid dito, ma'am. Ti pagsakitan tinakam ko. Kwartak ti aramatan na. Tawan mat ingkamang na kanyak. Kukwak ti negosyo mi. Ay, kasta ka di, ma'am. Kunak ano kukwan ni sir ti iman manihar na. Empleyadok idi ni Kurt. Idi nagasawa kami. Husto mat ngay may ka nag-apply kada kami. Kas babaunan. Kasta gayam, ma'am. Diyak impagarop ada kayo gayam ti akin negosyo. Kadagiti imat matunan na. Gapo iti panagayat ko kankwana. Impaay ko amin a panagtalag. Ngam kastoy ti isupapak na kanya. Adda kayo matgaya main barok. Kumusta nga iti asawam? Tata. Puno ti atapyo, asingin ti anak mi. Ah, Dua lalaki. kunakun kay. Swerte yo ti singin nga anak yo, barok. Agyaman ak itimbagayo, tata. Nakaragrag sakak ita. Talaga kasta ti marik na ti agdadamo nga ama. Maayatanak nga agpasada. Taadda dua amang namnama kanyak, tata. Ay nagasat ti pamilyam. Tanagaget ka padre di pamilya, barok. Anya ka di dagit ang awit mo? Groceries, kan may karga iti ref, apang kusina. Mabaling ka di arumor taman. Nabayagan ang jak rimrimor. Jak pa'y masangoy ta. Rumor tanto, inton addan panawan ko arumor. Apay ako na mga awan panawin mo. Ado ti asikaswak iti negosyo. Asikaswam dagitin sangpet ko. Siyak ti mang kita, no asino ti nagtoktok. Police?
Sa balin samat arwangan ti tinuktok yo. Da kayo a pulis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napaulwan. Napaay at tarigagay. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itingkay panang tarabay.